kuko mubaha icyizere bagira umutekano. Iyo uvuze ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa se Rwanda Defence Force cyangwa se nguvu ya ulinzi ya watu wa Rwanda, ako kanya mu ntekerezo zawe hahita hazamo imyitozo iboneka mu mafilime gusa ikorwa n'abasirikare b'u Rwanda. Aha niho usanga umwanzi yarashoye menshi mu bwirinzi, ariko yagera ku murongo w'urugamba agahura n'umusirikare wakamirise bikomeye, noneho byakubitana n'intwara bari kumwe nayo ku ruhande rwe, ukumva yuko ari bugukome nta n'umwanya wo gutoragura amabuye. Rero uyu munsi mureke mbatembereze mu isi y'intwaro za gisirikare, by'umwihariko zimwe mu z'u Rwanda rutunze. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi ngiye kukubwira ndetse ngusobanura iby'izi ntwaro akantu ku kandi. Nk'ibisanzwe ni kuri Haksam Official, mbaye ikaze. Mu bubiko bw'ingabo z'u Rwanda usangamo ibitwaro bikomeye bya Karabutaka. Muri ibyo dusangamo igitwaro nka T-72 tank. Iki ni kimwe mu bifaru bikomeye byakozwe mu bihe by'Abasovieti, kuri uyu munsi tuzi nk'Uburusi. Ibi bikaba bizwiho kuramba, kwihuta mu rugamba ndetse no kurwanya amasasu akomeye. Igitangaje nuko aka kanya RDF yamaje kongeraho ibyayo nka night vision zibafasha kureba ari nijoro, ndetse na thermal cameras. Izi zikaba ari kamera zifata amashusho binyuze mu gukurura ubushyuhe buturuka aho umwanzi yaba yishe hose, bityo imipango ye yose ikaburizwamo, bityo umwanzi akabura ubuhungiro. Iki gifaru kigendera mu mihanda mibi cyane yuzuyemo amabuye ndetse n'ibyondo, byaba ngombwa kandi kikaba cyanakishora mu mazi. Umwanya wa kabiri turahasanga imodoka yitwa BTR-Anti-Armored Personnel Carrier cyangwa se APC. Iyi ni imodoka yihariye ikozwe mu buryo bwa burende, ikaba yarakozwe mu bihe by'Abasovieti, ikozwe n'uruganda rwa AMZ. Magambo yarambuye akaba ari Arizamas Machine Building Plant. Itwara abasirikare mu mutekano usesuye, iyi kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa ari nako itanga ubwirinzi bukomeye. Ku mwanya wa gatatu turahasanga roketi iri mu bwoko bwa multiple rocket launcher cyangwa se BM-21 grad cyangwa se rain of rockets, imvura y'ibisasu. Mu Kirusiya kiwabo akaba ari grad rocket. Iyo wibeshye gati kurasaho imvura y'ibisasu, byumve neza yuko iki gikoresho gishobora kurasa amasasu menshi icyarimwe kandi ku ntera ndende. Iki kikaba gikoreshwa mu kurimbura ibirindiro binini by'umwanzi. Byumve neza ko iki gitwaro gifite ubushobozi bwo kurasa byibura ku ntera ya kilometero 20 kugera kuri kilometero 30. Iki mu gihe ibisasu bigikamanye bifata iminota 10 kuri 7 kugira ngo abasirikare bongeremo ibindi bisasu. Iyi rero ikaba yarakozwe n'Uburusiya mu gihe cy'Abasovieti, ikozwe n'uruganda rwa Spravs State Research and Production Enterprise mu gice cya Techmash Concern. Tudatinze ku mwanya wa kane turahasanga anti-aircraft systems nka Sky Dragon 50 system cyangwa Tianlong 50, kode yayo ikaba DK-50. Iyi yakozwe n'inganda ebyiri zo mu Bushinwa, muri izo harimo AVC ndetse na Norinco. Iyi ni intwaro ifite akamaro gakomeye kuko ituma nta gisasu kinini cyangwa indege ari yose byinjira mu kirere cy'u Rwanda. Iyi ntwaro ndetse n'izindi nkayo nka SA-7 u Rwanda rufite zikomeza gutuma ikirere cy'u Rwanda kitinjirirwa cyenyege, bityo umwanzi wese ugerageje gutera zikamukurikiza amasasu. Izi ntwaro zose zifasha RDF kugira imbaraga zidasanzwe, twongeyeho n'imyitozo umusirikare wa RDF aba yarakoze, byumvikanisha yuko ari ukugufata nk'imbeba. Ibi rero bigatuma ingabo za RDF zigira itandukaniro n'ingabo nyinshi zo mu karere k'ibiyaga bigari. Ese waba wibuka igihe u Rwanda rutangaza ko rwarashimwe mu ndege ya Kongo? Aha ejo bundi ubwo Kongo yoherezaga indege mu Rwanda muri misiyo itazwi, indege yari irenze imbibi z'ikirere cy'u Rwanda gato mu buryo butemewe n'amategeko. Aha umusirikare w'u Rwanda yahise yikorera ibitabaho, yibuka gusubira inyuma yiturutse amazi yarenze inkombe. Mu gusubiza amaso inyuma ongera wibuke ko mu gihe gito gishize muri 2025 ubwo igisasu cyari cyarashwe ku Rwanda giturutse muri Kongo ifatanyije n'agatsiko ka FDLR.
kimwe mu bikoresho by'u Rwanda kiri mu bwoko bwa Sky Dragon 50 cyase gikora amateka atazigera yibagirana mu mitima y'abanyarwanda bari bahibereye. Ahi Rwanda Defence System yaburijemo igisasu kitararenga umutaro kirimbukira mu kirere ubwo cyari kigiye kugwa i Rubavu. Uyu mwihariko w'u Rwanda watumye abanzi batangira kwikanga kuko byagaragaje ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwirwanaho. Ibi kandi byatumye igisirikare cya RDF kigaragara nk'igifite ubudahangarwa ndetse bikomeza gushyira igitutu ku banzi bagerageza kongera kugaba igitero cyacyo cyose ku Rwanda. Ikindi kandi u Rwanda rugira umwihariko wo kutigaragaza cyane, ariko igihe rwamurikaga intwaro zakorewe imbere mu gihugu abantu baratunguwe cyane, harimo drones, ubugenzuzi ndetse na armored vehicles cyangwa se imodoka z'imitamenwa zakorewe mu nganda z'inaha mu Rwanda. Muguze ibi byose ubona RDF nk'ingabo zitagendera ku ntwaro z'amahanga gusa, ahubwo zishaka gukora ibidasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Kuva ku bifaru bya T-72 ama APC ndetse n'intwaro ziri mu bwoko bwa multiple rocket launchers kujya ku bitwaro bya anti-aircraft byahanuye igisasu kikiri mu kirere, bityo umusirikare w'u Rwanda agaragaza yuko adakina ku mutekano w'igihugu. Ese muri zimwe mu ntwaro RDF itunze nakugejejeho niye yagutunguwe? Igitekerezo cyawe muri comment, kandi nk'ibisanzwe hano ni kuri Hacksam Official. Niba ukunze ibyo nkuhaye ukande like ndetse ukande na subscribe, kandi wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro by'ubutaha. Ari nako kandi mukomeza kudukurikirana kuri TikTok yacu inyuraho amateka. Naho nge mwumvaga yari Sam, naho ubutaha bwa Nevada muri Amerika hari ahantu